Ya ka jing rakhe jong ka jing dam ba life voice nem jong ka jing ya lanti jong ka Riboy district menta ka sengi la penlong habaro south ligi CNRD block ki badan hapo ka district Riboy rengkat ru bat ka jing rakhe ya ka sengi penne marian habayo ban sakhi ya ka jing rakhe ya ki art ligi sengi kerpang Riboy ya ka bala penlong da ka office jong range forest officer kerdam kulai social forestry range ha ka jing trilang bat ka Riboy dorbar rengkat ru bat ka Riboy district sports association hene ka sengi kalalong ka bapu baping ha ka balawan bani bentalang dagi nyau teli school ki badan sek dikathan hak bakom gejing pen pro jebing ya ki kena haswa bani benta hak bathong ding lapalong ya gejing kentip kelum hak balala bat nairu dagi kusnam sya kinong jom ngak kerpak bah bagi macam mana masa atau tu cuba menong tu ha I full kadi menong full kan kadi ke very good tapti one chakamat I am Mimidika Karunut from Holy Angel Secondary School, Barumong. very big clap to her in Meghalaya di mana inaugurate yang Riboy makanya ke Riboy district masa so ino balarak tiswa mana bi the last one behind you mios ngau Thôi, Fiong đi lapang ya. Tuh, hap di baru. I'm Riflin Nongrang from Grace Foundation Secondary School. hadin gejing pelong ya gejing lang la pelong ru ya gejing tong ding harut jong kemadan kur galang da gejing simbentalang jong ki kena school ki officer na katanat khalau gejela hapo Riboy district rengkat ru bat kenong yalam jong Riboy dorbar bat ka RBDSA rengkat bat kenong hikai school lembat kiwe kawan rata cingma, kebo cingma, kepensiun kami mana. Nuksa, di plastik mungkin dia mau bunyi yang nanti sikit. Kan boy saya thara gini di plastik, di badan nanti, di bawah ni ya surat. Kan boy saya. Kan boy saya, desi, kan dia ni handi, deki post nam, deki spas nam kan dia ni. Kan kelas bo, kan kelas kendo, right? It gets broken down, kapra, kashran. Mau kashran, benar kalau menshran kan, ya kabang bentang itu bagi cukup dengan mikroplastik. Mau apa sendiri nak tahu? Kebun beri plastik, kita isi betul, kita isi nala, kan? Nala kita isi wadur, wadur kita isi ba, apa kita isi durian. Hing baru ini plastik bagi ini, apa? Kan sepoi durian. Kalau apa durian, kajian ada dia hidup kalau ada minta ke plastik sup, kalau ke sup, durian bawa ke plastik kan, kialang, apa durian kan? Kata ke plastik sup ke bagian kan, dan plastik island, kahit ada kata yang bah, kari Texas, kari Indonesia kalau kahit kata ke plastik sup ke bagian, kahit ada kata, mau kahit apa? Gajayu, kata iki, dok pernah benar, life force baru benar apa durian, kita eki, kibon lagi ru kiba, ya, millions of fishes have died, millions of other aquatic life forms have been affected because of this plastic. Kan hangniru, kita di microplastic kabagi orang, kita ada minta, kita lambat kadang akan air kabagi di kensir, akan kabagi di, buat hadu kabam ada plastik, akan dikotna lalap di plastik, dikotna jungi. Ki lungs, ki spleen, ki liver, kidney, ada microplastic. Kita ada kota kia jumiru. Dan nama kata kau United Nation General Assembly. Kalau rai meminta usulan ke team jaga World Environment Day kadang ini solution to big plastic pollution. Ni apa berkat? Dengan solution. Solution dia mana? Solution dia kemudian yang beat the plastic pollution. Solution dia mengihi, kasong hangi, dagabang ni peduna. Bal, kenan kami kini plastik. Lani, ki plastik ki bagi ladan hayin. Ki reuse yang keng, ki penerkam yang abang ilitit do, yang ilitit
Wak ditik dokha. Dan ditik kanu kan tiar mayo. Dalam kata ngilaru bal penangkam no dikiplah ho nanti pun na prejudice dia penangkam pelah ya penting kiklet ya namar ba jim cupoy perkat mo to ada yo ayo be casting lele. Lai Posnam Layai Karibo district kijing rakhe nila celebrate eka Lai Potli Gisnam tangba I'm very sure pada pedeng jumpi ki kena school ki babo na pim pat som lakhan Lai Posnam so tengi don pok sibone ni hab ong kublai siajar ngo ya district administration ligba jong DC Sar Arpit Upadhyay Ubala kloy, ubala kemen, ubala lero dari jing skohun, ban celebrate ya ke jingyo ya ke district, ribhoi halaki jong ki blok. Kede kesien kebening kong hadin life waste nam, bama pi ki kena pio sko ya kata ke ribhoi district, bama pi ki kena school ba ye pitip kumdong iyo ya ka, haduk mentah ki babon wat na pedeng kino hikai ru. With due respect, ye kasyukut no bagi Ribhoi kalau dari Ribhoi district, ki headquarter kalau na nongpo, ki office bro kita na nongpo, bat ki jingtri kam kaya Ribhoi district. Tang kata, tikane gede ke golden opportunity na kebetai jompi paro, bapin tip pate, kumdong hiyo, mendong ayo, bat paling hiyo. So we have to go back to the year 1992. Kadai ka Saltorik Jongjun Shejar Kendai Spak Kendai Buah. Hapo ke Jinglong Gidon ka District Demand Committee. Ha ke Jinglong Chairman Jong Iba Jadi Rembai Bomdan Show akan ke Pertai. Secretary ba Rang Kensai Makdo. Ha ke tuka por ubalong MDC. Nga damut pindia don lang reimdon na kene kapo nang tay pa arbi sadap reidon na kata komiti babu fes lapang ibom don syo pertai reidon na kata komiti but nga hapan penon kami kene kentin ay ngo yo play bahaka right timing in 1992 haka jinglong chief minister ka ningkong haka jingbat chief minister ningkong first time Jong Dr. Didi Lapang. Ia tenru ia kene bat lagran ia Ribhoi kum kawai nak district. Wala ke babon pi new issue pi me kendo show ia Dr. Didi Lapang idang don nak mentah tengah show kuat. Ya. Okay, so ready.